onipa nyame abo se ne nse so adanti na obese nipa so mo ti se nyame ye papa apostle mintia no for me ma obibia akwa ba to my GH ele dey so muni aba mo so for mercy kan dey somewhere circulate wo man mu e ba so dey for dey nyan ni tia be financing tem asori pa e wo efia Schwarzenegger ene Apostle Kojo Kantanka chese yin nyan ni se papa yi dey anko wa bobra papa nke be dey say akokwa anase abofra ya wo no nansen ano ebetumi atono na so Ghana ye youth ni bebro mo ni atro ni ntonti se dane da wo mo de wo mo nhwe so mo ye peni no ane so mo kom adwen e de acha na ni na echi no ye nim se anka beef yi etu ba be try so se dodo na atro mo adwen afa wo ano mo susu se be ya efia Schwarzenegger entwa bibia so kra si ya ka sei okonfo agrada na agrada ni mo no Ghana hanso de na no aba beton sem nim na wono ni nsem a wo kan say strong warning na wodema Apostle Safo Kantanka say won ma dodo na nja ni nyame no mo friend no esan say wono ntimi ni nyame nye pe ontimi replace nyame na na me toy cars a wo ye ntino wo free so ni nyame be ye pa na we strong warning no so say papa yenja ya obema onyame bufu shopa na ebeba ne sunete for mame fa ye mame agrada ansem ntu jasene a wo present ne sem pepe say Apostle Kojo Safo Kantanka to stop recognizing himself as God on earth simply because he makes toy cars and television in Ghana. She made this known on a Tender TV Talking Point show. She warned further that God is the only supreme being, so the man is making God hungry. It's for saying no cannot see nyame kwa ni nyame tino. Onja say washing nyame before no. It's for one sa amfani se mo nsiwa. Osa edit wa say she did Kantanka to deal with Efia Schwarzenegger spiritually, if indeed he is having powers. She added that Safo Kantanka should send a message across and want people to stop calling him God. Na for enam nsem ya agrada di na no aba betumunti no chese Ghana fo bebre kire na ade na nsem nkire mu wom amama to Safo ya papa Prophet Bernard Asiam awada Asafo Holy Ghost and Fire Prayer Ministry say ombra person in same way from NDH. Robert Mawapaba. Me yusu Madam Ka. Odi for white they can send bibre. Nkudindie ni say ye dia deda. Ye de radia say. Na odi for share na same thing. Be fast sorry ewo Schwarzenegger in name say back comic about the sense of for that. I says in other ways what me a controversial, but your uncle what this kind of me attitude come. So now Apple be able to say Apostle Safo Kantanka, Agana in the Museba pay wa bobra no just a common so be a car. A man from the natural car. Na beef you sorry and he said but na see and so or confirm agrada na agrada or no so then na no babe too ka say Safo Kantanka will to me bia one Efia Schwarzenegger and spiritually then na no babe too no wa dwen kire mo no anything me make say ya ma me no ne won sam de no mi bia wa park egu na chi no onim no mi a eda na chi ntia ma me kenkan quotation bi wa Mark chapter 7 verse number 10 echo osina musika say di wager ene wonani ene de oka eja ana enanwa semwode no owu na obewu na mo de mo se onipa bi si na eja ne na se
adia anka wode benya me ho mfa so eye koban ene se wode ba onyankopon a moma no nyina enye bibi a meja ana enam ema biu tiu o se die obeka eja ana ena mu asemo ewuo no be de obewu unse ye ma me afia so asnega ma hwe ne nyoma bebiri na me penasem but nansei na die o se panti ne enuma bi o de nam social media no yi ne major pade kire na oye ye no ho meka se Jezebel akwan wafa no na me mpese be ko na asem so bebiri ena hon se obi a ne ho ye nyan meka so obi a ne ho ye nyan o ti ase aji se wo chire mo di fo Bible ni di Jezebel ejina ho ma e ma dwamanfo nyina won se na de tie no obi a opotwe ne ho yi ne ho social media bia or that Jezebel spirit ni ebi woni mu ena sa e ma wo mu ade wo mu fari ade wo mu nhira ade se oya de beba ne suni oya de beba ne suni ena la ta bi ready ni video bia wo yi ne ho ne maja pade nyina boso se pants na na hwene yesense na to abebe wo hona se de maami ye ne ho be se because I'm ready to no la pass bang bi na me respect lady no ama then time na o meji hini say wakata ni mosie very presentable lady na no ne emema mienu bi na enso mko yiska e o bang wona bi wura bang wo me gina baby we ni din na me maami ni dia manfo kan ho nsem bebre no ono ni ti eya me na se Mami amanfo kan ho se mebre mi sia no present no kama na adenti ana now edesi die mami mfa na asem mu memra ye papa kantan ka de so nyankopon ono obi anche ne mu nyamu mami nyankopon alpha memi de me friend nyankopon me friend alpha any omega isanse oye fitiase any awie nyankopon okay kan aza mo se me na me de me nsa bo me bo e ka kire mu se onyame bi ni me ne sa omra ba yem pa mu nkai na on pan fanisi mani mu e me na me fi asase na me kan wi yensa me na me fi asada me kan tetentere de ensa ba enya mai me na me alpha me ni me ne na me no bia nche mani mu nyam oni pa nyame abo se ne nse so adenti na be se nipa so mo ti se nyame ye papa apostle mintia mu na obi a wati manya tumi unika wonti menya tumi wonti tumi a wonti menya ka emo fono mo ya kasi no obi a otumi o once na de ne obi a otumi sa discernment spirit in bebere na obi me mantam wa meche brag wo no so ya tv wo bon nsam wa na adum umfa magum wa na so once na de ne uni tumi a wonti menya sa yi no ena nyame a bless you with that nimdie no eye obuani ne di e wo ho empanimfo tete na bebere na respect ba se wo be from ho nyame die ena me so ka chen se oye nyame me tiase de ntia me tiase in essence ye wo nyame bebere alpha ni omega na ne kan you oba pati you ye wo nyame bebere but me die me alpha and omega me mfa mani mo nyam anya die mo bibiara ana anyame no so mo kan no so no oba pa wo mo enkofo a esomom won se na de ne tie no anyame bebre na wo enkofo a die esomom enti anyame no bia e won enkofo mo se na se somom enti se pa apostle fa no nyame a me hu die wo mu esas wo tuma ye die nipa bi ntimi nye once na de tie no watima e de bibifo bi ntimi nye na odifo eye nyame side ne krampo no eye abrantie bi a ne dindi eno emra na eye na gwada kasalo no so de ne sem to dwa se sa nyame ne kwa ye de fe eye apostle safo kantan kan eye din onse erade ka kire Moses ma ye wu nyame
me alpha ni omega o Kristo na ka se tere mo se o se ma ye unyame in the presence of the Israelites tio ma ye unyame ma to say God o carry power dignity o kuta to me eju kan Genesis Bible say atifias was Erade ma Mose to me shoronko obo 3 times Genesis nwoma o say me Erade mama Mose to me shoronko o kenkan atifias was say mama to me shoronko kura o kenkan sa 3 times e say me papa no friend no say God wa me ni bibia wa gbo ni mo abodi a o bentia na asomesi ba benya mo asem aka be no o mfa mfra hu what you say a divine protocol there na say dignity bi and the be mo ansana ya fro say we God we nyame in the presence of all mortals what you say alpha and omega catch me so we nyame a and just me so say alpha and omega o and to be friendly pending me for mu there bi or party so mami animunyam in the affairs of all men and to me submit me home what you say what on the me party no me wasepan enti waye mi nyame dia enu bi na Mose koye ya o ka je so papa mo ne nchire nsuo ni so a esanse Kristo aye ni nyame nchi no dia ma no koye dia kobom ana alpha ka je se waye o nyame dia but me ne nyame ne me ka je se ampara mo ampara se wani be hu ke na so na ye dia ensi wo odifo wo hwe se na wo si chire mo a na beef start ye na me fia Schwarzenegger ene min utmu se ye ntokwa yi kra papa yi na ne hu ni mu bi ne worker ene ko start ye mo na Gucci a je se ko sign no na Ghana for dodo na so regire mu sanka tu betwa na na agba da konfa agba dan so de na no abetu mu a je se utmu se petrol ena wasa de ogu me fi se ne se ma odi tu dwa no o si Apostle Safo Kantanka will to me or near fear Schwarzenegger and daily spiritually. Just say, or then now, share no say any pass a glad that it's me dinner no better same mu anka. Me Susan can be anka or be pretty pizza and can no bebwa. Unse na okonfo ba de ne die ba mu infa. Ne bobre wey. Adi bonfiti ase ne bobre wey ye onse me ye kase obi ye konfo me hu na so ye baifo tie dia me kanu aya enkwasiade ne ye o mo peye enkwasiade okay nkai Deuteronomy chapter 18 verse number 9 edeba aya na emobo making come on some ayana emobo or comfort and cow bobber away ujina be away adiba kura di chiri a comfort any abusum categorize unso munyina kwa kwa sa ade ba ku ka categorize you wo munyina kwa sa ade ba ku o comfort de u bobber away o comfort bi abaifo o konfo bi one bosom ene ye adwuma Erade nso se mimi kina bosom goro ye Isaiah 46 verse number 6 okay ka ti biase mo se abosom so ye nkwase asem de osom bosom te so nwa enti Erade ka to se abosom so ye nkwase asem a wa osom no nya kwase a won se na de ti yero enti eye e package a onwa nkasa package no mo de akwa tight corner onse na de chiro enka o comfort na kuru ye odifo asema we say oh me busa asem say technology abent omo de omo advert no mo ye bi na audio kuru o comfort o tina kuru enka ne no comfort okurachi enwura mutu na comfort se o comfort ti radio bam ti tunram o comfort o comfort radio station TV station o comfort Ghana for me. Na meki adi we hu aya mi anka se ya menti ase. So o man Ghana for so nsem hunu bi se so. Bible say akwala be kaseti ani papa na na maame no wo no bewu.
Entian so be wana so mu a. We me do more time. Me do more time yen so be wana so mu a. O se afufura. Yen fa nko ba bi atumi ye aduma. On se na tie no. Tu say ye na no di betu mu krampo no che say en say o kan sa. Me ya ma me no o hwe ya afia o we me ya. Ye friend me Prophet Bernard Esia of Holy Ghost and Fire Prayer Ministry Misraw Obapa. Me pawase bibiri. Na wadi ye e na me mpe. Misraw ahofe. Odie hwe omantafo ya wawo fo woni atu omani fo woni tu o papa akokora yi ani odo ma me kire social media eye fo woni atu ma me ani akola hun ni nsa kokora oni mpanimfo ene bom didi na sabi mpreduasa akola menyin so be 40 years akola ejina baby odie papa yi hwani mfi be bia ni mfi adu wanyini wa ba kokora Bible says una ana waja ba kokora emuni se oyo sansani Bible na gubitimo emuni se sans en kasentia waja ana una na wo na bewu Ephesians chapter 6 verse 3 o say yeni mranse medika ya bosi akwala ti wa ofosem humble yourself meso baba say you begin social media edidi papa yatem egu ni hufi metisa so ye gempu enu de ensem de pi wow edi na mama wodi kwei wo be se wonyi nche anaso be se wontem mesiraw oba papa bi me pa chaw efuna da ka emmel amani ni atete emmel but when you to abusuani wo tikire abusuani oba papa bi hwonta afo fefefe wo be weja omo hwe wodi ewe o papa akokora be weja papa akokora yi ama akokora siew ana ma mi abrewa yi ama abrewa siew empare wafia mesiro pachew wati o pachewa da o dwen owo ma sabi gu obi mfi a ebi abepensa wonko a ene ye kama but yan kan wati a o si agro no e de pa ti mesiro oba papa bi so be ti me futu kakra we yi a Mark chapter 7 verse 10 to 11. Osihe na Moses kan say muntie de obeka ena ana ejama samone ewuo no be de yin obewu see a free apostle God wa erade ka kire Moses say I have made you a god in the presence of the Israelites ma you nyame ewo oman Israel fo anim ba Moses na so antefo eno de poma no ko bo people no suba insuba ti mesrew enya asoden oba papa bi ba bia wadunu kwa unyi nu ba bia nti me pa ochaw ahofe se de obobre tie ni ba bia urade hira wakono to obuase adwobre boko na onyi nche 70 years ba bia da ne ma enya bi umbe so be du ho me hira o mafutuo so be somwa afia so asdega ebeboa wo me nkasa bebre oso dio kasa bebre ti bonkoso onimu be enti mesraw so wa so a oni beti be futu a ti na super migina social media na pa apostle antanka chew opa ne chewa dadi enya hwe obeti wa tum sa oyoba oba de sefo no a odidi ni papa ne maame atemfa ne japa de nyina akose ne bae papa ne je no ye na wa atu uye we ya oba ebegudi hufi usika ente so enti wa won fe so sabe erade be ma nkwa tenten kura kan unse ma to sabe isanso de obedi bani atembia obetwa nkwa na so ntem ti mi pa chawo oba papa bia mo fe obuo ne ni die kwan so sie ma asem ne erade e ma nkwa tenten odifo we dey wakasa pa na so the final words ever to you like final question odifo wo hwe eye niye we ya gan hasese ekoso abofra sorry na wo ye peni ye ya ye hwe na nsente me ye Tracy Boache ne Honorable Kennedy Japan nsema betwe mu na sesi anso efia Schwarz Nega epeja na no na akwa tra koka eye Apostle Safo Kantanka na eye akonfo agrada anso di na no abetu mu ti papa yi won ne wo kwan bi so sa den ne se
one year so 2 year so 2 year the toy cars are 1 year they go 2 year only a fear shot they can the spiritual oh sha who say yeah you tayaba and bebra yaba no yeah ma ye ni acha ye ni nton ni dia say e de ma ye mpanyfo say obi bobra na Ghana ha say acknowledge ni say nipa we wa bobra na ye say woman to obi a nyame nso timi hira ma wo be say nipa na mo ye tutu o mate no who say emboa wo kwan bia so ye fa ni die mania ni die sena na wo man yi unse nyansa ne afutu eye pa na de odiri papa na ne maami atem Bible si owuo no bewu the 10 commandments we dey go give free Moses oba e ka hu Exodus chapter 20 verse number 7 but say respect your father and your mother so that your days may be long upon the land which thy Lord thy God gave thee or say na di waja no nani na won kwana awa asase a Awurade Onyankopon e dia ma on setena so jojo ni so enti se ebi a me do bi asime no se me mentor ne bi a obi a me hwe se that me ba be so no if you so say you can so onye bicycle beti mai ye car na ono tie car na ono drive no if you so say ga car na ono drive no enye broni a owo obi man so ye no kotoy enye broni obi oyo man so kotoy na wo de wan ka sa okuro mu ne atimi abomode aye bia ene de oye sabi mani bia kutatumi wo mo ye mobile phone technology wo mo nyina kuta power me ka enye power ketu wo mo nyina kuta power ansa betima ye sabi manoma no obi kutatumi ena mimi hu the essence a ade bebewa ma mi mo ma be di pani na tem begu ne hu finsa sabi wa anya rekwa no bo wa obehu de beba no so wa anya ne wiu obo wa keke ana osu keke edi gu no so a enu hanu that's the end and I say in the Bible ye mfa twere konko nya hwe say afia so aslega you be o kinkan Bible a san kwase ase won keka enkyere pani once na de ne chelo say jibi sem won keka enkyere pani say o respect o papa no mami a for wo ma safo kantan kan so sa say me real papa eja kantan ka ko anyi chon papa tio me hwere papa ne mami o mu eja o mu a ye papa safo kantan ko anyi chon papa no mami ana wuni sempo wo de umuni sa kwan no so a buni se oye pani a okuta asore na denti na ma ye mbebru o ma bana se ahumatu bi ase obi a ma mo tama o obi a che ni boben se oye obi na o ma no tia mpanifo o ma bobra sika ayi ka ma mo tama sons and daughters of Jezebel wo mu muhwe wo mu farishi wo ma so be ni mpokwa no dia na ma bontini na nufu ene hu ma won na ma bontin unwa hu ba dro sese na taade ase we obu ade ye sanko for no mu ya bia no mu hwino mban o mu ade that's their character the daughters and sons of Jezebel wo mu yenyan and they value the worldly things o mu pewia senioma te mo mu ntimi mbu obi a ene ne mi kuta iPhone 11. What is iPhone 11? Jimmy for and Passia for no yes, I want. What Paco down now, Minister Nancy will be scanning and that. Near top iPhone 11 amount, and look heaven. What caught down a penny bin and that. Near to range of amount. Ooh, my infant range one in seal, Nafako or Shyman. Vanity upon vanity, or Saint California sea. Odi for emele kwana wo de wo final words near future bi a wo e de man bebru o mapa fatu dwa kan man anopai mesre enyoma ekoso no airtime enehwe gone too soon what a shock transit to the next world and your trouble amanfo post abubo bodan awufo enemrantia ewu ni mabawa ebu adibu ni ho ene akola mu pani mu akola ena nkwase asem no are ye Bible say do be di pani ana akola ana say akola be di pani atem yi bi twa ne nkwa na so ntem
Osan ka biom Jeremiah chapter 17 verse 10 11 ko osi dio pa de nya na wonya no kwampa so no otesa kokohwe de obutu nkohia enyo na to yeso you divide your life into two ubenya 70 divided by 2 35 years move sharp ano pay se uyo ba na wodi du papa eno maame atama onye yida so be yinsu ana Satan e na shira enshira ni mfire wrate akola bi odidi papa na ne maame tem na ode ne ho yaw e hye na koma no gu ahomekoko wo wasam titi wa asase wi so pepani na onkodwane ntoa na yempa chew emfama ewrade obeti nani mesrew midin aye prophet Bernard Esia amida Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano ojam ashot ndindin ye intercessors edima amanfo amane no mo how ebi awemi na wo problem bi a wa bompa ya anoye ma freme na me no twetwe nkomo number beti menya mo shini 020 385 1633 020 385 1633 and answer 0249 631 876 0249 631 876 mesirawo enkwani owu e wotekere maso na de opem kwatenten obedi suaba manwa Etiefo any ahwefo wo ahwehwe ye discussion ya ekoso no wadwenkyere wo ho any sen wo behia se wo nso wo beja wadwenkyere de ato your comment section wo e de amaye afa wo subscribe yen so na abo ho mo de na wa subscribe se ne be ya too much if you dey kase dani da ejumedi bi e ba betu dwa wo so sabe to me akabi na we to me akere wa de dey me ne prophet Bernard Esiam e na etwetwe nkomo na abribi a wo hia no wa ye ready wo to safre na obeboa ma chese empaye bia wohia obedi ede amao ene so emesical and I'm thinking tawi ebesom na before me de man besi kwai wonjume ko mo so ya se mama Juliet Ventures oba pese wo kitchen ya wo ye eni ka dia na wura wa won cha bo mo da for mama Juliet number ne friend no obeboa o ma wo kitchen wura wa chese small kwa na wo de be wie we duane a wo ye ne tefu afen so loan master ma loan within 24 hours ne yan say we government work and our affordability no rating so the that form say kra loan master wow ama wenya urgent money for urgent project etiefo and semi dan na eboboba na so na de aha ina me ba me kwan na me di mo esi that's na ye besan ehia makamo the major prophet kun chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no munyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira